our rights. Our language, our rights. Our language, our DSM Hotline. DSM Hotline. Yeah. No Muslim DSM no back. Simari sana singkap lagi. Ya. Simari sana singkap lagi. 다 국상 800대 국상 800대 No Muslim no less No Muslim no 지금 사이마노 지금 sini borong ni bagi biasa bisi kalau mana jora nawini amron play pekya hai puno suluka je tabu bo project demand sini borong lai mani aspiration abo tabu solution play juga amo 1991 abo sama solution committee ni report mangka pabida sokoli mangka hai puno abo solution play ya tam bagi solution ni agake abo nang salamu sungo sing di prasarok sina nangnai sung body horu sungno bono sokal selamu tabuk sungno sukun zagi dong amo lukurok clear dengan nangai amo bui ras kinano ras ini kogya jada bui kok amano sung sitai sungno sorkar selamo sungno sukul zagu abon bagni sini ang koina musung je sorkar tongai tabuk si minister untung joto minister tomero bongni wansu mono selain nangai di prasangai ang perasaan baik sih mani bahasa mukanya nih. Once we abono, only once bonus lain nai. Je solution option lain nang nai. Ini only once mukanya nang nai. Tapi solution nai. Mindset, je once mana amos lain jadi nih bagi no. Tak apa solution kaya. Hanya bagi ang koi nai. Tak minister tomero no. Abono solution kaya nang tu. Script selection committee pabitra sarkar ni already report tu. Tapi kami further discussion nang ba. Tapi pun discussion keren nanya. Suluka artinya report mau datang si misalnya dia perlu suluka. Apa ni tinai kulo bosoro kabinet itu di sazakan. Arun reply sengmangka. Je apa ni tinai white time proses kerja Hai pano. Si misalnya di file return itu file tambah ni sih apa. Tapi discussion nang. Kita tani kita discussion nang sini kita discussion memang tentang sini solution upaya we tahu solution ni lama se mathan kan main sini anjlon ini oro duta zora hakena sin pane buskan ni mas rogo bosong alron thailai sini mo man thaina manya sa isi brum nukja go boda No Muslim no hands. No Muslim no hands. Sufficient force has been brought. As long as it is peaceful, we are not taking anything. তারা তো বলছে দুটো পর্যন্ত সেখানে কর্মসূচি দুটো পর্যন্ত কি পুলিশ অনুমতি দেবে বা পুলিশ থাকতে দেবে That is a separate legal action. Now, there should not be any untoward, any inconvenience to public. Free flow of traffic is going on. As long as the execution is peaceful, so we are not taking immediate action. That is without permission. তারা কি পারমিশন নিয়েছে আপনাদের কাছে কোনো পারমিশন নেয়নি তো তাদেরকে কি আপনারা মানে থাকতে দেবেন কি বা দেবেন না আমরা দিচ্ছি ওকে as early as possible. তারা কি এখানে কি অবস্থান করবে না রাস্তায় বসবে কিছু কি বলেছে রাস্তায় বসবে আপনাদের তরফে কি ব্যবস্থা নেওয়া Our instruction is very clear. আর তারা কোনো থানা থেকে তাদের অনুমতি নেন